ikaze kuri Rugimba na Talk Sport. Reka dutangire amakuru yacu kuri iki cyumweru muri Mundo Deportivo. Ikinyamakuru kivugaruka kivuga ati rero ibitego byongeye biragaruka kabisa mu ikipe ya Barcelona. Barcelona rero ikaba yihanaguye inyatsi zose ikubita ikipe ya Betis 5-2. Barcelona yikuraho critique mbi cyane ziriho kidatsinda ibitego. Iyi kipe itanabona amanota 3 ariko yaje kubigeraho rero ikubita Betis 5-2. Messi atsindamo 2 harimo igitego cya penalty ndetse n'igitego cyo muri open play. Hanyuma igitego cya Dembele, Griezmann ndetse na Pedri bafashije Barcelona rero kunyagira 5-2 ikipe ya Betis Sevilla. Ari nako kandi ikinyamakuru Mundo Deportivo kigaruka kitubwira ngaha yuko Ansu Fati yagize ikibazo rero cyo gutereka ingasire hasi, yakubise ingasire hasi mu byukuri akaba rero ari mu kuguru kwe kw'ibumoso. Sport Catalunya ikagaruka nayo kuri resultat. Barcelona yatsindaga ikipe ya Betis 5-2. Akaba ikinyamakuru kivuga ati Salvador Messi, akaba rero Messi yitwaye neza cyane yatsindamo ibitego 2. Ari nako kandi ikinyamakuru kiduha update hangaha kabisa yuko Ansu Fati yavunitse, yakubise ivi hasi rero ingasire irababara cyane, bikaba bishobora kuba bigiye gutuma amara hanze amezi 4. Ansu Fati hanze. Marca ikaba igaruka kuri Atletico Madrid yitwaye neza cyane itsinda ikipe ya Cadiz ibitego 4-0. Joao Felix atsindimo ibitego 2. Suarez ndetse na Loriente akaba batsinze ibyo bitego. Ikinyamakuru kivuga ati uyu musore w'umunyaportugal mutoya ntasanzwe kabisa, akaba rero yatangiye gukemura ibibazo byose by'ibitego bikeya cyane ikipe ya Atletico yatsindaga. Akaba rero ngo umunyaportugal bagiye kubakiraho projet kabisa kazabayobora rero mu buryo bukomeye cyane kubahigira ibitego. Atletico ikava gutsinda ibitego bikeya cyane. AS ikavuga ati rero afite roho kabisa y'ubuyobozi. Joao Felix rero mpete mutoya cyane w'umunyaportugal akaba yitwaye neza cyane rero ayobora kuri iyi journée kabisa ikipe ya Atletico de Madrid. Ikinyamakuru AC kikaba kigaruka kandi kuri match ya Valence igomba kwakira ikipe ya Madrid ku isa ya z'i Kigali kuri iki cyumweru. Anako Vinicius na Modric bagomba kubanza muri iyi match rero ni nyuma yuko Casemiro ndetse na Eden Hazard batestinze positive kuri coronavirus COVID-19. Twerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikinyamakuru Le Parisien kikaba kivuga ati Paris Saint-Germain yatsinze mu buryo bworoshye cyane kabisa itsinda ikipe ya Rennes ariko ikomeza kwiyongezamo imvune nyinshi cyane. L'Equipe ikabisobanura neza cyane ahangaha kabisa rero igaruka ku bitego 3 ku busa batsinze ikipe ya Rennes rero harimo ibitego 2 bya Di Maria ndetse n'igitego kimwe cya Moise Kean ariko iza kurangira ivunikishije abakinnyi benshi cyane kabisa kuri iyi game. L'Equipe ikatwereka liste ahangaha abakinnyi b'ikipe ya Paris Saint-Germain bamaze kuvunika. Yohan Bernat yagize amariptire d'ligament croisé akaba agomba kujya hanze kugira mu kwezi kwa gatatu kurangira umwaka utaha. Presnel Kimpembe yagize ikibazo cy'ikirenge akaba azagaruka ku itariki ya 20 z'uku kwezi. Pablo Sarabia yagize fatigue musculaire kabisa akaba agomba kugaruka ku itariki ya 20 z'uku kwezi. Mauro Icardi akaba yaragize amarigama interne du genou akaba agomba kugaruka ku itariki ya 20 z'uku kwezi. Hanyuma kandi Marco Verratti yagize rero quadriceps akaba agomba kugaruka ku itariki ya 20 z'uku kwezi. Juan Draxler ishiyo janvier niyo mvune afite akaba rero agomba kugaruka ku itariki ya 20 z'uku kwezi. Amaducteur Neymar azagaruka ku itariki ya 20 z'uku kwezi. Hanyuma kandi Kylian Mbappé nawe afite ishiyo janvier akaba ameze nka Juan Draxler ariko nawe azagaruka ku itariki ya 20 z'uku kwezi. Mu gihe nimugoroba bavunikishije Idrissa Gana Gueye, Thilo Kehrer, Alessandro Florenzi ndetse na Moise Kean. Abangaba bakaba nabo sinzi igihe bazagarukira ubwo igomba kutubwira iki cyumweru kigiye kuza. Na affaire yo kurikirana cyane ikipe ya Paris Saint-Germain. The Sun ikabigaruka ku ikipe ya Chelsea yitwaye neza cyane itsinda ikipe ya Sheffield ibitego 4-1. Tammy Abraham, Ben Chilwell, Thiago Silva na Timo Werner ariko igitego y'urukumbi cy'ikipe ya Sheffield cyasizwe na David Magod kandi wafunguye amazamu umukino ugitangira. Ikinyamakuru kikaba kitubwira ko Chili kabisa ikipe ya Sheffield yamwumvishije cyane ni Ben Chilwell wakinye match nziza cyane rero. Hanyuma hangover zirakomeje cyane kuri Chris Wilder kabisa nta ntsinzi arabona muri iyi season. The Sun ikabagarutse rero ku ikipe ya West Ham yatsinze ikipe ya Fulham igitego 1-0. Thomas Sheck akaba yatsinze igitego mu minota ya nyuma ariko VAR iza kurivinga. Hanyuma Fulham bayiha penalty yagombaga nibura guhereza inota rimwe Scott Parker n'ikipe ya Fulham. Ademora wo gusekwa nk'uko iki cyamakuru kibivuga yayiteye Panenko umuzamu Fabianski kagapira rakaraha rwose aragafata mu buryo umworoheye cyane rero. Moise aruhuka umutima kabisa ariko Scott Parker yaraye nabi cyane kabisa. The Sun ikabigaruka rero ivuga ati kwikuraho igitutu umutoza ikipe ya Man United wotswa gumuriro critique ari nyinshi cyane rero ariko umutoza wa Man United atsinda match yo abikeneye yongera bikora rero akubita ikipe ya Everton ibitego 3-1 akaba ari ibitego rero cyabanjijwe na Bernard ikipe ya Everton ariko Bruno aza guterekamo ibitego 2 Cavani aterekamo ikindi gitego. The Sun ikagarutse kandi kuri Ole Gunnar Solskjaer ndetse na Luke Shaw bahuriye ku kintu kimwe mu byukuri. United Luke Shaw we noneho yaragize aravuga ati ukuntu badupangira ati barifuza yuko dutsindwa ati kuko ibi bintu ntibibaho. Kuwa gatatu twakiniye Istanbul
kuwa gatandatu nyuma y'amasaha 48 ikipe isigaruka mu kibuga, nuko ngo yaruhutse kuwa kane no kuwa gatanu gusa. Kuwa gatandatu itigaruka inatangirira izindi ku isaha ya saa 6 n'igice mu Bwongereza. Akaba rero bavuga ati ibi bintu ntago bibaho kabisa. The Sunday Telegraph kandi ikaba inabigarukaho nayo ivuga ati ole kabisa, ati gahunda badushyiriraho rwose ni comedy, schedule kabisa badushyiriraho rwose ni joke. Sports Sunday kandi nayo akaba avuga ati rero badupangira kugira ngo dutsindwe. Akaba rero ari amagambo ya Oregon Stochka mu kiganiro ku munsi w'ejo amaze gutsinda ikipe ya Everton. Sports Sunday ikagaruka kuri Phil Foden. Foden rero akarongera imyaka 6 mu mwaka wa 2018, akaba uyu mupeti ikipe ya Manchester City igiye kongera kumwongera amafaranga kabisa. Mpeti umuhanga cyane rero ahembwa 25 by'amapaundi ku cyumweru, ariko City ikaba igiye kumushyira ku 75 by'amapaundi ku cyumweru. Bagiye gukubira umushahara we gatatu, rero akaba bagiye kongera kuvugurura amasezerano ye nyuma yo gusinya imyaka 6 2018. The Sun ikagaruka rero kuri match y'uyu munsi Manchester City ifitanye n'ikipe ya Liverpool. Ikinyamakuru kigaruka rero kuri Super Sterling nkuko ikinyamakuru cyamwese rero. Sterling akaba uyu mugabo Pep Guardiola avuze ati azakora neza kurusha ubu ngubu, ahubwo aracyafite byinshi cyane byo improvinga kabisa, aracyafite kubikora kurusha uko ameze ubu ngubu. Akaba rero uyu musore imyaka 25, uyu mupapa rero witwa Raheem Sterling, Pep Guardiola ngaramugira inama mu by'ukuri yo kudatekereza gushaka umustar cyane, abyihorera bizizana. Icyo asabwa gusa no gufokasinga umutima we ku kazi kabisa, nkuko agakora yenjoyinga ubuzima bwe kabisa, yenjoyinga urugo rwe. Ati ubundi busitari bwo buzizana ku myaka 25 hageze ni sawa cyane. Man City ikabishaka no kumwongera amasezerano kumushyiramo imyaka 5, hanyuma muri iyo myaka 5 kazamuhemba miliyoni 122 z'amapaundi. Ku rundi ruhande akaba Liverpool ifite intambara ikomeye cyane ya Firmino na Jota, ngena numve n'impamvu yayo. Akaba rero iki binyamakuru bigenda bishyushya inkuru hano kabisa. Firmino rero akaba ari umwe mu bagabo bari gusabirwa ko yakicara hanyuma Jota agakina muri Latrio, ariko Klopp akaba yanazimije umuriro, aravuga ati ntacyo dushidikanyaho kabisa, nyuma y'imyaka 5 tumaranye na Firmino ntago ari umukinnyi wo gushidikanywaho. Ntago uyu munsi aribwo najya kumuvugaho kabisa, urana umukinnyi udakorwaho. Salah nawe akaba yavuze ati rwose bakenga cyane rero Firmino, akavuze ati nyuma y'imyaka 5 tumaranye n'umukinnyi wo kudashindikanywaho kabisa, n'umukinnyi udasanzwe. Ari nako Milina nawe rwose abigarukaho, bose bahurira ku kintu kimwe. Jota ni umuhanga, marabikora, afite form ubu ngubu, ariko ntago aragira kuri level ya Firmino. Ariko nge ntumva nta n'impamvu yo kwirirwa banashaka, ubwo biba ari byiza iyo abakinnyi bakina ku mwanya umwe bameze neza bose bakaza. Numva nta mpamvu yo kwirirwa bavuga ngo bakinnyi bakina ku myanya ibiri, ngo no, umwe ashobora kubanzamo undi akabanzamo match itaha, undi agakina, kuko amarushanwa ni menshi. Barakina mu cyumweru, bakina mu byiza, barakina mu cyumweru mu byiza. So iyo ufite abakinnyi nk'aba babiri beza, biba ari umwanya mwiza cyane wo kubakoresha. Nge numva nta n'impamvu yuko ibintu bya Firmino na Jota itangazamakuru ribishyushya, nuko aya makipe utamenya. City reba abakinnyi bifite Mahrez, Bernardo Silva, Raheem Sterling, Ferran Torres. Abo ni abakinnyi bose bagomba kurwanira imyanya ibiri kandi ari bane, kandi bose ni abahanga, ushyiramo wese arakubita. So kandi nyine bari sawa byatandi, bari squad nyine ituma abantu bagira competition. Nta mpamvu yo gutunga umukinnyi umwe muri squad yawe uri mfune duru zikavuga tereka mishanyarazi hariya Firmino akine cyangwa Jota akine, nta probleme n'imwe, uwakina wese arabakaza. Tuvango twekeza mu gihugu cya Tanzania. Young African Simba Karioko Derby ku munsi w'ejo rero yarangiye, amakipe yombi yanganye igitego kimwe kuri kimwe. Sarupongo niwe watsinze igitego cya mbere kuri penalty yari ikozwe n'umudefenseur w'umunyakenya Onyango, ayikorera rero umusore Tuisila Kisinda kabisa, mwe masore bihuta cyane b'ikipe Young Africans. Ariko biza no kurangira rero Onyango yishyuye ku mupira wa corner iminota ya nyuma, kimwe rero Simba ndetse na Young Africans rero ni match yari iryoshye cyane kabisa y'umuriro, derby yahariye mu gihugu cya Tanzania. CAF ikabitubwira hangaha yuko ku munsi w'ejo ku itariki 9 z'ukwezi kwa 11, yes, ku isaha ya saa 6 z'amanywa, akaba rero aribwo hazabatombora CAF Champions League ndetse CAF Confederation Cup rero 2021 rero go first round qualifiers kabisa. Rero tuzamenya uburyo ibintu bihagaze. APR Kigali mu itegure cyane kabisa, ibintu nuko nguko bimeze. Crystal Palace na Leeds ku munsi w'ejo ubwo zakinaga, Palace gatsinda ibitego 4 kuri kimwe ikipe ya Leeds. Akaba rero Leeds iyi kipe yarahuye n'ibibazo cyane kabisa, kuko yatsinze igitego cyo kwishyura VAR iracyanga, ariko abantu bose kabisa bavuze ati ibi bintu biri ridiculous, ibi bintu nago bibaho kabisa. VAR ni gute yanga iki gitego? Twatunguwe twese. Ku munsi w'ejo ikipe ya Valladolid murareba hanga ibintu byayibayeho, abapeti bayo bari barimo gukora imyitozo, imvura iragwa. Mu gihe bari bakivaho imvura yagwaga, inkuba de bari urampeti kuntu yanyuzeho hashize umwanya, ebana umurabyo urahanyura,
uriya mupeti yagombye kuba yarumye kabisa ariko Imana yakinze akaboko aha ngaha. Munyagiye musenga mw'abantu, bibe byiza cyane, icyumweru cyiza cyane.